Salama melambi sia salama si tamu mali ulendri te renungan harian toraya allo Senin tanggal talu bulan sangpulo tahun 2022. Denopa anak kamamasean sia kamarampasan nudio mai pong matua tontong usi solanke. Dolo lata basa sia lata nanungan tu kadana pong matua mai komi ta masambayang. O ambe puang matua lumati manda kalemi kinai umpakendek kurrean sumanga siapa pudian. Bila na tontong kitiro maleso tumintu pasak kemi lako kami taumi. Ulendri katuan kamototoran sia tanga kina. Angki maadin ulingkai te katuan pak kamasianmi. Nalante attu iate maadin kan pada umpasak ka akaleki la umbasa sia la unannung itu kadammi. Ulendui surak madatumi. Ia moto ki andoi kumua. Anna pena masalo mi la umpama toto kan solanasang. La umbasa sia unanungan mi tekadami. Angki maadin untandai patunna tu kadami. La mendadi pangadaran siapa pakilala loko kami. Lan ulingkai tekatuan laki patulako. Mak kada-kada mo komi opuang. Belana sakka mokan la umbasa sia unannung kadami. Lan sanganna puang Yesu ki masambayang. Amin. Kanana puang allo totemo diala lamai surakna Rasulu Yakobus pasala misa ayat 2 selako ayat karua. Pas salama. Sang siulurangku iam mitobang tamama rupa-rupa peroso sangabang mi kaparanuan kapua tu ian nato. Belan nami tandai kumua ia tu kadisudian na kapatonganan mi umpabu tu kabantangan. Sipatu tu kabantangan lalanda lako mak kalolokanna dikua ami sundun siatang attangan nalan mintu nato tae mo sayuammi. Anna ia keden komi tu tangkina sipatu lana palaku lako puang matua. Tu umpa kamasian bangi lako mintu tau siatang napopeko to. Manassa lana pak kamasian lako kalena. Apa sipatu lana palaku situru kapatonganan siatai nalabata. Belan na ia tutobata butung bombang nairi angin tika lulun-lulun lulako ludiomai. Belan na ia tu tau susito da nasangai kumua laden apan apa diomai puang. Ia moto tu mak-ranga-ranga penaanna. Siatang makrundunan mintu lalanna. Amin. Ulendui kadan napuang mangka dibasa dipakondi ilan misa kada nakua tontong ko bantang. Tetaplah teguh. Siulu tu dipakaboro lan puang ia tu la bibuda menda disukaran na tolino tu disanga maupa. Ia mo tu disuka diona pak barangan mati nuru lan dakaran kande. Pangka sia nenek duka lan lu sarak rambu solo den tuto dialuk disanga maupa belana buda tunuanna na sengak-sengakna. Silekoranna ia ketai bang minasi rundunan tu dakaran kande buda bang kama parisan merampoi disanga mikumua totang maupa ki. Pakalan ia keamanda motu dipokada kapenasanan kaaturannu madomi imire dek arata sia ma patutun umpasi rundunan apatang manassa. Ia ke dipemarangai tu kadan napuang susi napokada Yakobus manassa silekoran tusukaran sia pasanganta kita torrotolino. Nakualan pak basanta ayat 2 sang silurangku iam mitobang tamama rupa-rupa peroso sangabang mi kaparanuan kapua tu ian nato. Apanna la dipoparannu sia disanga mau pak kena rampoi ki peroso. Pasanganna Yakobus kumua tae annaganna ke dikua unnampui ki kapatonganan apa tae anna mempayan lan penggauranta. Apa gai ita disanga mak patongan ke mak taluan ki lako sukaran lino. Napakilala ki kadanna puang matua kumua
moi dikua matoto mo kapatongananta. Apa inang labuda tu peroso sia kamabandaran nenek untuk bakatuanta. Ia moto kena rampoiki tu peroso sia kamaparisan. Tae annaden madommi lati bimbang. Batu umpabu tu kasengkian dio mai kaleta. Ondongan naraka ke la umpabu tu mika penasanan kumua. Tae ragai tama patongan. Si patu ki tontong bantang lan kapatonganan sae lako mak kalolokan. Daan tama taluan lako tuagan urrampoiki. Kamauparan lako kita to mak patongan. Ia motu kabantangan mak patongan lako puang matua. Amin. Dikua naden matoto ulingkai to katuan situru kadan na puang maikomi ta masambayang. Susi misa atau mi o puang inang si patok kan tu tontong mak kurre sumanga mati olomi. La biraka o puang kurre sumanga tu kadami rampo umpakilala kan kumua. La tontong kan bantang mak patongan lako puang matua. Mak ranuan kan o puang pena masallo na kuasami la matoto kan anna ia te kadami mangka kirangi la menda di pangadaran. Siapa apa kilala angki pogau i lan katuangki. O puang taranak kan solanasang lan liumak rupa aagan katuan. Siapa sanan tengko tu pantan mi sorong lako kaleki. Pasakai te may mintu taummi susi misa ambe sia indo lan tananan dapo. Anna maadin umpanundu ite may tananan dapo situro pak porayanmi. Anak-anak lan luka manguran kapas sikolan sialan liu kaloboran. O puang pasake anna maadin mendadi anak tula di porannu lan liu keluarga lan liu kombongan la biraka mati olomi. Pasake teme sang siluranki tumarasan unanga itemai pengkarangan. Puang patiruan ni tu pengkarangan si pato lanakarang. Nakarangi si tuang kaparanuan mati olomi. Mintu taumi tontong komi umpasake lan lukatuan sia pengkarangan tumi sorongan ni anna maadin unangkaran ni teme pengkarangan si turu lalan porayan mi. Anna maadin umpakai tontong tuo umpudi sia umpakalaabi komi. Susi duka atau opuang kipas sambayangan teme mintu agan katuan tu dadi lan katuanki. Kamu la pamatoto kan angki maadin ulingkai situru lalan pak porayan mi. Ia mote tu pangandoki tangia pak porayan ki ladadi sangadin na pak porayan mi. Lan sangan na puang Yesu kimas sambayang. Amin. Ia moto tu pak nanunganta allo totemo salama alako kita solanasang puang umpasak keki.